paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kunakmat nga italim dagiti manok, agraman dagiti taraken mo abaka. Ay saanen akasapulan? Anya saanen akasapulan? Kasano nga no perjen dati mula dagiti kalugaran tayaw? Nagandayo din ang ibulusa ka dagiti taraken ko. Panagkunam ka de kat agpatinggada lang iti solarta. At dadantupay nga taijay inton agsubli ka. Ay, nalipatam samet ang makapag nadagiti baka. Ay na don't worry. San abalik ta sakti kapitan? Sakti ka nga tuwan dito barangay tayo. Okay laeng nga ramidem ti kay kayat mo. Gapo ta kapitan ka. Kasta ti kayat mo asawan? Ay awan ti inbaga akasta. Ay dungaw, agpakada ako. Taag-duty akpa iji barangay hul. Inakan mo dagiti manukaw. Kasano ko maapakanag? Kat saan dapay mat ngay mapon? Ay kasta? Ay, kunak tumat ngamin kan ka nga ikulong mo, wano italim dagiti manok. Ay saanin? Bayam, tamanganda iti root. Ay, nasaysaya at matlaang no ikulong mo. Tapno saan da atakawin. Saan na mapasamak na ita? Amo da sakti kapitan. Kaya't nasawan. Kabutang da, dito'y barangay tayo. Ay, aday taka manun inteng. Bagim laang ti pampanunutan. Ay, no di mo kaya ti ma-stress. Di mo bibiyagan dagiti bulos at tarakan ka. Naawatan. Anya nga dito'y impos ni Mario iti fishbowl. Sino ang Mariaw? Ni Mario at taga-kabangibang nga ili Nan, kita agmanti ko nam nga impos na. Atay ta. Wun agpaysaw. Kinansamot dagiti baka ti mula da apagay. Uwan nga raw tuyang. Kita nadadael dagiti mula da. Awan pa yun makita a bulong. Isum mo man day taladawan dagiti baka nga impos na. Atay ta. Naisom kon. Bakan samot ni Kapitan Dagita. Kaslasan, Mike. Anya kita saanan, kita ngamin an naimbag naglawag baka ni Kapitan Dagita. Ay, nukas ta nga raw. Mapana kita ayan ni pare inteng. Ibagagkan ko na, tinaipos iti Facebook, abaka na. Paray! Anta ka dita! Pari badong, si kamot gayam. Nala, umunag ka pa'y Saanan maray? Anta ka din ni pare inteng. Anta ko man napatag ibagagkan ko na. Ay, saan pa'y anagawid ni Inteng? Anya ayat ibagam ko na, paray. Sige. Sikalatan ti pangibaga ak maray. Ibagam tulangin kan ko na intong sumangpay. Anya day taaya, pari badong. Kita hindi ito'y aladawan, maray. Baka ni pari inting dagito, saan ka day? Wen, pari badong. Baka na dagita. Apay aya? Ay na. Nakadanon da iti kabangibang alugar. Titakas na pay. Dinadail da dagiti mula dagiti manalon ni Jay. Ay, sos. Daytan jay ibagbagak. Ay, mangibabain day jay nga inteng. Ay, ibagam tulatan kin kuha na maray. Amang ano di na pa'y nakita day taapaws. Apay akasta ti rupang. Itay madlaw ko akasta ka. Apay. Dagiti taraken mo abaka, inteng. Di manundan iti kabangibang alugar. Kat kinanda ti pagay amula dagiti manalon. Awan ti pagparikutam ta gawid dan tumutlaeng dagiti animal ko. Saan aday tati kayat ko asawan? Di ka kadimasyan ka dagiti manalon ang nadadaal ti mula na agapo ka dagiti bakam. Inbaga kami nga aladan da dagiti mula da. Tapnosan akanan dagiti animals ko. Ay, jak amukan ka inteng. Di na pa'y latakawan dagiti bakam. Saan akasta
Amo man nagngingina dagijay nga animals ko. Wen kapitan ka. Kasta ti pa nagpampanunot mo. Ay, unay kan inteng. Ti kunam ka de, gapo ta kapitan ka. Kat maaramid mon ti kay kayat mo. Gapo ta si kati kangangatuan at tao dito barangay. Nay, apa si Mardang ka, Jepot? Parta ka mo tagmaneho atap no Santa Marabian. Anyat orasain. Ay nakagawad. Diyo ka di makita dagita baka di tating ati kalsada. Anya nga tano at halang. Anya? Uy, kat no nagdadakkel dagita abaka. Sapay tricycle laang dito nagluganan ta. Kat kasano ngayon? Sigurado Marabianak. Sayang dagiti customer ko. Ay, makapasuron mo dagita baka. Asino dakin kukwa ka dagitaya? Apay mga mingay bulos da? Baka ni kapitan dagita kagawad. Nagloko mo na dya, kapitanan. Di na mo pampanunod ang tipiruwi siya may tadagita abaka. Mabutang da nga agreklamo taisukat nga ron ti kapitan. Ay, naglokon. Di ore man iso ti kapitan. Sana nasaya ti kasta nga raramidan na. Mabit lang kagawad. Taabugot dagita abaka. Ay, mabitla ang jepot. Nay. Inruar mo matan ti cellphone mo kagawad. Anyat aramidan yaw. Di mo pa'y abugan dagita abaka. Tag-video akpay. Iti kasta. Saan taon na makapagrason ni kapitan? Inakaon, kagawad ko anang. Nakapagmerienda ak matan. Mabitla ang jepot. Apay ka day. Alam day to. Anya day ta? Kita ano niya. Nay. Nagadumot amak makanday to, kagawad. Para kan ka. Narabyan ta kami na nakaawid. Iso na panunot ko timang taditi ka nam. Tapno saan kan nga agluto inton sumangpet ka. Agyaman akno kasta, kagawad. Inton maminsan tumanan Agananad ka, Jepo. Nay, maya matiisam mo ngay madititersenak maritulang. Nakitak dayjay, marikwanang. Nakitam, tay? Ay, di ka ka din agin didek. Nakitak nga daing nyawat mo kinijipot itahay maray. Amangan no. Ay sos, kamalay ti pampanunutang marituyang. Awan relasyon may ken ni Jipout. Pinagmeriendak laang tanarabyan kami anak kaaway. Nag-sweet kayo mat itay maray. Nakitak anag mayati isam yu adwa. Kan adapay inyawat mo kan kwa na. Agdal na ka mambut. Tapno ibagakan ka, awan relasyon may ken ni Jipout. Narabyan kami laang kapo iti baka ni kapitan na naisali iti sentro ti kalsada. Anya? Baka kunam? Wan! Kita am tiladawan kan video. No saan ka pa'y mamatay. Kita amon! Na, unag paisaw. Pasal salimot dagiti baka iti nga ti kalsada. Nala! Ibagam kay day nanyat gatangam. Tagawid kan. Mangrikupak matay. Apay kano arabi anaglukat ni kagawad ko anang tuyang. Narabyan da kanukin ni Jipo, tapasal salidagi ti baka ni kapitan iti nga ti kalsada. Baka manen ni pari inteng. Un nga raw, mano atawunan da ito'y aparikot tayaw. Nagdiri kat agreklamo tuyang. Amang ano da tayo pa iti madaksan. Husto tako namba daw. Narigat akalabanan ni kapitan, tado ti connection na. Ikararag tayo langan, adumteng to kumama ti aldaw ang makatumpong iti mangkontra iti dakas nga ramid na. Ni Mari ko anang kumaano kabailan na, tadamat video ken ko na. Nadagsunon day dyan nga ebidensya. Ha? Nakitam tuyang? Wun, nakita. Naglawag abakan ni Kapitan Dagijay. Anyanti ko nam Jipout.
Narabyan kayo kinikagawad kwa nang idikalman? Un, Chip. Oy, nagdit kayon sama, di ba? Ah? Anyamot detang ibagbagam, Chip. Ah, Narabyan kami, ta inabog mi pay dagiti baka, ta nakasalida iti tinga ti kalsada. ah, Dagiti baka ni Uncle Mau. Naimbaglangan ta binidyo ni kagawad ko anang. ah, baka ni Uncle ka kunam. Uwan, sapay nagaduda. No kasta. Talaga natangken ti ulo ni Uncle. Hindi pa lang ibagbagan ni Antay, adi na ibulos dagiti baka na. Ay, narigat mo't ngamin ti agreklamo. Takapitan kat nga rod ni Uncle Mau. Anya ko matipagbut ngam nga iti pa. Kasanungay, no ipabalod nak. Sapay adu ti koneksyon na. Numabutang ka, sakti mangibagakin ni Uncle Kao. Uray saanan, Chip. Awan ti pagdanagam. Takas iti kinunam itay. At da video ni kagawad ko anang. Kaya ta sa hunday ta, at da ebidensya tayaw. Uray sak, saan kumot akanunungan ti kasday nga ramid ni Uncle? Ala kayo, Uncle. Ala kayo nga. Kayat mo asawan ko raw. Ireklamo da kayo ni kagawad ko anang iti munisipyaw. Ha? Ay, apay ka daw. Awan matamok abasol ko ken kuan na Adda, Na. Anya ngay ko matibasol ko. gapo ka dagiti bakayaw. Narabyan da kagawad ko anang kinjipaw ti di kalman. Kit basol ko pa doon nabuntog ti panagmaneho ni Jeep out. Sana ti panagmaniho ni Jipot ti parikaw, Uncle. Ah, No dikit dagiti bakayaw anak kasali iti sintro ti kalsada. ha? Buyaon da ito impasa ni kagawad ko anang abidyaw. Ay, agora ka. Sa dino tinangalaam iti day ka abidyaw. Ay, idilit mo day takwarag. Uray idilit ko da itaw. At dati original ako piyana kini kagawad ko anang. Anya? Isu ti usarenda nga ebidensya. No saan mo nga aksyonan da ito'y aparikaw, Uncle. Ni Kapitan ti sumungat. Ay, mga no indano nan ni Kuarong ti imbagak. Ay, nasken nga ibijok nan yaman ti pagsaritaan may. Narigatan no siyak manan ti madaksay. Kagawad ko nang. Yahoo! Anyat gatangam, Kapitan. Ay, sana agumatan. Umay ko lang ibaga nga i-delete mo. Noon yaman ti in-video ang nakasib di ta cellphone mo. Ado ti koneksyon ka. Amom data. Ore ado ti connection mo, no saan mo nga aksyonan tinabayagan na parikot may. Agreklamo aklat ta, Kapitan. Saan ka kabutan? Nalipatab ka din asak ti kapitan. Kagawad ka lang. Ore si Kati Kapitan, saan ka kabutan? Aglalo pa ikat si Kati Kamalay. Ay, alaki din. I-delete mo, kagawad. Ikang ka iti kwartam. Saan ko kasapulan ti kwarta, Kapitan? Aksyon kit din. Saan na siyak ti kalkalabanang? Ta saan ka kabutan? Idi pay lang nga ibagbagakken ka nga itali wenno ikulong mo dagiti baka ken manok mo. Angam di ka matdumdum ngag. Anya nga ita? Saan na nga agpaabak iti dayja akagawad ko anang. Na. Ado ti koneksyon ka. Ay, saanan nga agbalintikas ta akapanunutam. Ay, saan asak ti kalkalabanin dayja taaw. Ay na, inteng. Imbes nga agpakumbaba ka, si kapay lang tinatangsit. Na yun, aya. Sakti kapitan do. Among data. Asino tinangibagakan ka? Ano si Kati Kapitan kat mabalin nga aramidam ti kay kayat mo, ha? Panagkunam ka de. Kat si kanti kangatuan, gaputa si Kati Kapitan. Sunod. Kamalay ti kasta akapanunutam, inteng. Amam ti makuna a public servant, wenno saan. Amok Kat, apay nga ron akasta ti aramidam, Ay, ibagakan ka, inteng. Imbutos da ka akas kapitan dito'y barangay tayo. Tapno pagserbyam dagiti ka barangayam. Kasta ti public servant. Aramidam ti ustaw. Isu asaan ka nga agari-are, inteng. Ha! Ay na! Siyak ti mababain iti kastagar aramidam!
Anya ti raramidan yu diti paradaan ang kay. Anda ko maipawit ko kan kakwarog. Anya ti pawit yaw. Gumatang kantuman iti tali. Ti kwarta. Igatag mo amin dayta. Ha? Nagadumot tinday ta kwarta? Wan ata nagadumot ti tarakan ko abaka. Nukas na. Igalot yung dagiti tarakan nyo ading wanang kay. Wan kan saan la dayta. Bayadak pa'y dagiti dinadael da amula. Ay, nasaya ti kastang aramidan nyo anggal. Sigurado ang maragsakan dagiti kabaranggayan tayaw, iti kastang aramidan yaw. Anuwam ti ado atale, inteng. Italik ti tarakan ko abaka. Ikulong kumutin dagiti manok ko. Paisaw? Magluto kayo ti pangaldawan ta. Sige. Agluto ak itinaimas asidaam. Agyaman na kadagiti imbagbagam kanyak. Hindi na palabas nga aldaw dunga. Husto dagiti imbagam. Nalawlawagan ang ti panunot ka. Sana nasayaat. Ti kinakapitan ko ti pagtangsit ka. Tapno abuswag ti padak atao. Ay na. Agyaman nak inteng. Tanakapanunot kamutlaangan. Ay maragsakan iti dayta. Ay maragsakan tanakapagpanunot kan. Husto ka, Kapitan. Sana gaputa barangay kapten ka. Kat abuswang matan ti padam a tao. Ala sige. Dadan tinagibusan ti sabalipay aparang. Ito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangal. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay. Kapitan Inteng. Nakaluto ka, nantay? Wen. Umay ka ditoy. Tada pang ibaunakan ka. Ha? Sa dino, antay? Ingka gumatang iti soy, suka, ken asin. Unantay. Soy, suka, ken asin. Ijay tersina ni kagawad ko nang. Ay saan nga iti tersena ni Marikwanang ti paggatangam? Ha? Sa dino nga yan, tay? Iti sabali at tersena. Nay, apay ngay. Ay, jak kayat agumatang ka iti tersena na. Nagngina tilako na. Nagngina mo't tilako Marikwanang. Nanginaya mo't dayta. Katuang kinsilang ti may sata kalabugong dita sa bali at tersina. Sika! 50. Makitam dayta. Permi ang inan na. Ni kwarog mo dayjay. Ay, papanam kwarog! Mapangumatang ije sa bali at tersina. Tapay. Damagampay lang. Kat no nagngina tilakom. Jak kayat ti malugay. Alangan mat nga ilakok iti nalaka apresyo, gapulaang takukumari kayaw. Maray, saan mat amabalin ang inaunay tilakom?
Kalkalaingan na laang na di apresyo. Saan mi nga rod akabailan? Tanangin na unay. Nagkapwam ko araw. Di tabangir ati Rosina, kagawad. Napanagimmatang iti imbagatang ni Antay. Na, mapan ka pa'y lagumatang iti sa bali at Tersina, Mike. Isumatimbili ni Antay. Diyak ka no gumatang dito iti Rosina, tanagngingina dagiti lakaw. Na, kuna na dayta? Kagawad. Ibagaman kanyan time. Aman ipod ita, aglinipat kamen. Ha? Apay ngay? Ibagam, ano saan na nakayat ti gumatang dito Tersenak? Awanan ti kinumarian. Ang lantay, makaungat ni kagawad ko anang gan ka. Taapay, Apay ka no nga imbaon nakagumatang iti sa bali at Tersina. imbagam ti makagapaw. Unantay, imbaga ka nangina dagiti lako na. Nasaya at med, tapno am muna. Tapno makapanunot, kat barang ibaba na ti presyo, dagiti lako na. Ay, Badong. Sika man ti mapan gumatang dita Tersina ni Marikwanang. Bareng nalaka ti panaglako na. Di mo tumot ngamin ammo ti agtawar. Ay na, uray tawaram. Di nalatakayat ti agpatawar. Tasyak man ti mapanagtawar. Sige, gumatang kay ti bagas. Wait, sige, kamapanakaw. Tumatangak man iti bagas, maray. Sa nga gasot ti may sa kilaw. Ha? Nagnginan ngay. Numanginaan ka. Dahito ti gatangam. Ha? Nay, narumak-rumak mo't abagas na ita. Wine, nalakla ka dayta. 90 pesos ti may sa kilaw. Ayun na yan. Kanan sa amot ti manok na kita. Mabalin na ka ng ti tao. Maray. Awan la ka din titawar na. Ada! Si Kapay May. Na, kunak kay tapatawaran, maray. Imbes asa nga gasot. 105 langan. What? Anya, gumatang ka no saan? Apay, awan la sa bali nga ibaon maw. Awan nga rod ni Kwarog, iso asika ti ibaon ko. Na, isa pa nagpudot. Sa dino ay atersen at ipaggatangam. Di tatirsinan ni kagawad ko anang Ay, saan nga ijay ti pangibabaunakan ka? sa dino ngay. Uray sa dinon atersena. Basta saan nga iti tersena ni Kumari Kwanang. Kahit ko nga ron nga si Diglaing. Saan ka agumatang iti tersena ni Kumari Kwanang? Na? Tanangin at tilako na. Ay, kat gaga ngay anang ina Nagdakkel ti ganan siya na. Sa bali ti pagkatangan. Magando so ti paggurguraan na. Ay, gumura laeng Anya kumaita. Nagngina nga rod tilako na. Nay, apay ngay nga tanga uray ni Kapitan kat sa bali mo't ti paggatangan na. Nagngina nga min dagiti lakom, kagawad. Ay, sapay kadwa ka politikaw. Dagitin tubay kakadwak atanod. Sandamot langan na kaya ti gumatang dito yung Tersinam. Kasta aya. Nagngina nga min ti presyo dagiti lakom. Agad, apay nga ron nga daka dito isango ti Tersenak. Agin inanak lang mat Tadayo ti naggapwak. Saan ka gumatang? Gumata ko may titinapay. Nagngina may. Day tawang palaman na sa nga gasaut. Day taadda palaman na dua gasaut. Ay, nagngingina matan. No, ang gatangam, pumanaw kan ditawi. Agin anak pa'y kumaa. Nita, no di ka gumatang, di mo mabalinti agina na ditawi. Isa pumanaw kan. Unay mo't daytan, kagawad. Ijay ka waiting sheet nga ginana. Saan na ditawi? Papanam, kapitan. Bapa naggumata. Talaga gayam anang inatila ko ni kagawad ko anang. Naggapo ka dita. Wan kapitan. Kat gaputa sa anak agumatang. Pinapanaw nak ijay Tersina na. Anya? No sa anak kanu agumatang. Sa anak amabalin nga agistambay ijay Tersina na. Awanin ano kasta. Awanin ti mayat agumatang ejetersingan na. Adda ko man naturad amang ireklamo ken kwa na. Nalabas ti kinangina tila ko na.
Ay, una yan ang nagpudot ti panawag marikwanang. Nay, marituyang, anyat gatangam. Damagam adagaws no niya ti gatangag, kitjak pa'y nakatugtugaw. Ay. Sana mabalin ngagtugaw ka dita, no di ka gumatang. Ay naginanaakla ang kumabiit maray, takagapgapok ije bangkag mikin ni badungkaw, nabambanugak anagnag na. Di ka pa'y ngaro nagtugtugaw Na, mabiit laang. Uray! Masapol ang gumatang ka pa'y nga muna. Awan nga rod kwartak. Di ka ginanay si Sirok ti kayaw. Saan na ditoy? Ay unay matan. Makistorya akpay kumakag. Ay! Awan ti maistorya kadagiti sana gumatang. Kagawad, urayak man dagiti padak atano dito yung tersinam. Nay, at dagatangam. Awan, dito lang tersinam timbagak apagi inurayan may. Nay, di mo pa'y ayam mo. Amay pare tiagis tambay dito tersenak no saan gumatang. Kano pa'y dayta? Ita lang. Awan mo't nga minti kaya't ko agatangan. Agad sana dito ti pag-iinurayan nyo Wanan Ado ti pag-iinurayan dita. Saan ditoy? Mara, kita mo. Awan ti mapan ije tirsina ni Marikwanang. Awan amare. Kasanumot nga men, iparit na no saan ka agumatang. Ay na, no syakto pa ikat magnaak ije sabali apagnaan. Ay, uray syakmat Ay, jak pa ikit di taltalyawunan aje tirsina na. Awan uray gumuran ni Marikwana. Bayam agumura. Ay, sabali mat nga minon ti ugali na. Wan nga raw, no apay mo't maray. Ti kuna na siguro. Mayat tikas jangar aramidan na. Bayam, tama ka amiris tumot laang. Sapay kumaa, ta saan tupay analadaw ti amin. Ay, gaya maray. Adda ni Kapitan ije barangay hall. Wen, napaano nagjute? Mapanak man tayo nakagreklamo. Apay, asino manen ti reklamo? Ay, kati kumarita overpricing. Ay, wen anya. Siyak ako mari na ti mangireklamo kan kwa na. Nasaya at matkit dino kasta maray. Wan maray, tapno maikan man iteleksyaw. Kinapudno na maray. Saan la si kati umay mangireklamo kan ni kagawad kwa nang? Ado ka may, Kapitan? Ewan, inaldaw nga daw may mangireklamo kan kwa na. Anya nga itireklamo da kan kwa na. Day ta nakangin na presyo dagiti lako na. Ay na, agpapada kami mat gayam iti ireklamo, Kapitan. Ewan, maray. Ibaba na kumamot nga minti presyo na kasobra mat tinginan na. Ano? Tanong manayunan pa dagiti agreklamo. Talaga ajak ikan iti business firma. May mayat kuma, no di ta tersina ni Marikwanang ti pag-iistambayan tayo, kwaraw. Kumaa, tataba daw. Ngam di namot ngamin kayat. Iparit nan tumay. Isungawanan ti mapanagistambay di ta tersina na. Uray dagiti aggatang, manmanawon. Kwarag, adda ka di madmadlaw mo, iji tersina ni Marikwanang. Hagas asok may. Unya raw, kasla maururan. Arayatan da! Kinamaururam ti tersenak! Arayatan da! Nangagbaw. Agpapaarayat mo't ni kagawad. Kay, anya ngay, aarayatin ta. Kita amaw, dumakdakalan ti apaw. Kay, tumaraytan. Apay ngay. Agawid ta na. Saan ta natulungan? Nagnginamot tila ko na. Win nga rod Diyan nga tiyan aramidin niyo. Pari ba daw? Kulkwaraw. Agawid kami ka nang kail. At dauram di ta tersina ni Marikwanang. Itayo tulungan. Idepan tayo. Ay, saanan pare? Suntumot la, nagngina tila ko na. Di na pa'y kaya tiagistambay di istor na. No saan ka gumatang? Uray pa'y. Tulungan tayo. Darasan niyo. Anya nga'y tataba daw. Mala, tulungan tayo.
Iwan kayo, nagitila ko ni kagawad ko na. Tinulong kayo! Agi bagkat tayaw. Nagdagsay. Mala, pag tinulungan ta nga bagkatan ko araw. Si kalangan, Tata Badang. Si kalangin ah. Saan mo't lang ang nasayat nga laklako ni Marijuana? Uy, around. Saan kayo nagpinatutol? Nagtitulong tayo kiti. Imbaglakit din, tanay dapmat lang adagos ti apoy iti tersena ni Marijuanang. Un amaray, tanagado akabarangayan tayo tinagtitinulong amangidep iti apawi. Winroad. Adda ni Kwaraw, ni Paribadong, ni Enteng, kanda dumapay. Wen maray, talaga nga aduda at imulaw. Wen, iso nga awan tinauram ala ko na. Wen tanda iruarda amay. Iso aswerte pa lang ni Marijuanang. Taado ti mangipatpatagkan ko na dito'y barangay tayo. Wen maray, uray no kasjay aperme tingin na tila ko na. Tinulungan tayo latta. Agyaman na kada kayo kwarog, ken kabadong, na tinulungan da ka may salbar dagiti lakok. Imbaga kaming naanggal ko at tulungan da ka. Ken imbagamot da ito'y konsensya, Mare. No saan agapo kada kayo? Nauram ko man to'y balay kan tersenak. Ado ti binagkat ko ala kong kagawad. Uray la si makit dagito'y mas masal ka. Urayak lang na ipadugmam, Mike. Ta nagbagkatak, Mike. Karkarwa ka, Tata Badang. Idinduron nak. Urayak lang maipasubsubain. Kahit nagap-apura tayo gayam ang maisalbar amin alako ni Marijuana. Ay, mababayinak kada kayo. Tay tilaksit ti sana na saya at atratok kada kayo. Tinulungan daklat ka. Awanan yaman na, kagawad. Iso jak ingin-nginan tilakok. Ay kahit nasayat Mare. Mabalin nyo pa yan tag-istambay. Ag-istambay kayo lang dito tersenak. Mabalin ka nun, Tata Badang. Ay da. Orag malmalam kayo nga umagistambay. Ha? Mabalin na ta. Kasta ang aming kagawad ko nang. Makigayam ka kadagiti kabarangayam. Tapno bigbigan da kamat agayam. Pakisama lang ako na da. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipuay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Baglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Kapitan Enteng! Rumuarak ba daw? Sa dinaw ti papanam. Di talaang ayan da maribanang inakman makitambay ijay. Sino nga ro ti magbantay iti irek? Ada ka mag... Ay, pag ginanainak mo't Mabalin mo't nga ginanaka ka kabayatan ti panagbantay mo. Ipilit mo man nanti kayat mo Italaang mo't man na rumuarak. Apay ay aparitan nak. Ado nga raw ti matrabaho dito'y balay. Ay basta, kayat mo man kung saan. Rumuarak, mala, ditakan. Ay, tuyang! Agsubli ka! Tuyang! Ay, Diyos kay, natangke na talaga ti ulo na. Maribanang! Maray! Nay, si kabat marito yan. Ada ni Maribanang, kapitan. Ay, nagpailay ta da kano training da ita. Training? Wen. No sa anak nga agbidot. Hairdressing. In situ da jay kay. Anya? Na. Apa?
Kaslada kas timbagak. Ay, awan matkit di timbaga, kapitan. Mas daawak laeng. Tabakutin ni Maribanang nga makitraining pailaang iti kakasta. Ay, no awa ng tibagam. Go ahead na. Anyat gatang marituyan. Sanak agumatang maray. At dala umay ko sa ludsudan. Anya day tangay. Pudno kaday ang makitraining ni Maribanang iti hairdressing ijay ila. Wen, idi na palabas sa bulan pa yan nagrugay. Rurayak nga ro damal pas ti training na ta ipakulot ko man to'y buok ka. At the assessment na day jay, saan ka day? Wen, ay sapay la kumaat ang makapasa ni Maribanang. Awan latam mo kong. Anya nga iti amo ni Maribanang kadagiti maipanggap iti kakasta bambanag. Apay akastamad ng tibagbagam. Kahit pudno may kaslasaan nanto payasagsagay sayon je buok na. Saan mo't kasdya talaga ti buok na. Kulot. Kinapudno na, kaya't kumuti kasdya buok. Isungaruraya ka malpas di assessment da, tagpakulotak man. Anya? Apalam ti buok ni Maribanang asaan ang masagsagay-say. Nagawid ka mat adagaws. Awan ni Maribanang ijay balayda. Napan kano ijay ilay tada training da. Anya at training day ta? Hairdressing in situ kano. Anya day ta hairdressing aya? Hairdressing as in hair coloring, hair cutting, Na, hair bleaching, Na- kandad tumapay. at dan samot plano ni Maribanang nga gipatakder iti salon na. Mamati ka ang makapasada niya ang Maribanang. Anya nga itiyam mo na. Apay, apalam manan ni kumarem. Apay ko mga apalak na. Pulaos. Nagadumaday ka ilot-luto mo ang makandong ha. Ag-celebrate ta, inteng. Ag-celebrate? Na, apay, wedding anniversary ta? Saan? Ang nakapasa ang iti hairdressing in situ. Ay, pudno? Wen, adamot din pagkwartaak Congratulations dong ha. Anya nga ti planong ita. Ay kat mangi-offerak mat iti hair care services. Kasaritak to ni Marikwanang. Tano mabalain, abangan tati basit nga space iti tersena na. Ay, mayat da ka na panunot mo dong. Wen. Ay, wen gayam. Tiksam man da marituyang. Tao may da dito'y balay, tapag sasangwan tayo da ito'y basit nga insaganak. Day, sino day ta nag-text ba dan? Ay, ni pari inting may. Anya mananti baga day jata. Denggam tapasag. Good evening, pare Badang. Umay kayon to dito'y balay. Madamdamata. Pagsasangwan tayo ti basit nga insagana ni Banang. Nakapasa ngamin iti hairdressing in situ. Ket kayat nati ag silibrar. Nanggagmaw tuyang. No kasta. Nakapasa ni Maribanang. Saan kamot atulang tapno saan mo amangag? Sana kamapan. Apay kumangay. Maturog aklangag. Ay katadakin ka Ano sam nga raw tag sida iti kangkaw. No di mo kaya timapan ija ayan da pari inteng. Alaam ti basit a kabinet Maribanang tay supay lang ti pangikargaan kadag iti agas kantols mo. Ay na, agyaman ako na ay Marikwanang. Awan na nyaman na, Mare. Mayat matlaang no dito'y tersenak ti pagpukisam.
Tapno makita dagiti customer ko ter aramidam. Win gayam. Anya kolor ti kayat mo, marikwanhag. Koloran ta day tabuok mo. Ang mano aya ti charge mo, Maray. Uray libre, Maray. Basta hair color laeng No ngay agpakulutak. Mano ngay ti bayadak. Mabalinan ti 1,000 pesos. Sige, kulutam nga rodan ti buok ko, Maray. Inton bigat nga rodan Ay gumatang tapay iti tolls kan agas nga usarag. Sige laang, Maray. Awan parikot. Ay, uwang gayam. Agpaaramit kan tumula nga iti tarpulin mo iti hair care services nga offer mo. Nagpaili ka. Tapno makita dagiti lumablabas dito tersenak. Win Maray. Kasta ti aramidan. Maray, may sakilo man nga asukar. Mabitla ang Mare Ang amday talaang tigatangam. Wan. Wow! Si kakadinday ta, marikwanang. Kulot matan ti buhok mo. Kan brown ti kolor na. Wen, Maray. Ni Mari ba nang tinangkulot kan nang kolor iti buhok ko? Kaya? Wan, kita daman customer na ditan. Nalaing nga talaga ni Mari Banang. Iso ano kayat mo, agpakulot ka matan. Manong ti singir na. 1,000 laang. Ang mamang ano nangin ngayon akan katat at indog tabok mau. Ay, nagngina mo kayam. Nay, apa aming mingmingan na latan. Ay! Agpampanunot akpay, Maray. Nala, agpanunot ka pa'y nga raod. Adto yan, tigat-gatangam. Siyaw! Na, Chow! Apa nagpigsa ti pukaw mausi ka ba daw? Ay natuyang. Tanda ni ibusin ang dagiti manok deta bambantayam nga irek. Kasanumat nga men. Deta lag silsilpon mo tararamidan. Ay pasensyakan. Agkit-kitak nga men iti mabalin ko apagpakulutan. Adugayam dito Facebook. Ni Maribanang ngay. Amo na mo tiyagkulot. Amuna, nagngina mo ti singir na. Iso nga agkita aklaengan iti nabababa ti singir na tapno makatipida. Agam kita matuyang. Amang ano... Ay nadinakman pakibyangan si ka. Abogam kit din dagita manog. Nay, si kamati lumabas dito tersenak, marituyang. Kapanam, Agpaili ak Maray. makitsinda ka? Saan? Agpasaluna. Anya, agad, adama ni Mari Banang. Masapol pa lang agpaili ka. Nalaklak ang amin ti singir jay kinasaritak Maray. Mano aya? 399 pesos. Adda ka no pa'y free hair color na. Nay, nalakamang agpaisaw. Amangan mo no peke. Amangan no saan nga original ti agas nga usarenda. Nagadumag ti customer na. Sa dino ti papanam, nanatuyang. Agpaili ako raw. Nyangay ti aramidin nyo, jay ilay. Inak agpasalon. Ha? Ipakulot ko man na buko. Pay lang ngay, jay ilay. Kat amumot ni antibanang ti agkulaw. Amuna angam nakangingina mo ti singir na. 1,000 kanukag. Ano ijay papana? 399 pesos laang. Ang mga numay at mati quality ti agas nga us-usaran ni Anday. Nagadun to pa'y ti customer da ijay papanak. Malakit dain. Itulod na kun ijay ilay. Kwaraw. Adakon badong. Apa narabian ka? Sa nabali ata nakaawid ako. Kita man to'y kulot abo ka. Nagmayatan niya. Kahit manong iti binayadan. 399 lang.
Nalaklaka ngem ti singir ni Maribanang kadagiti customer na. Nalaklaka ang kita ang mga nusaan nga original ti inusarda nga agas di tabuok mo. Saan mo't siguro? Kita ngamin At Nagmayat ti panang kulot da iti buok kaw. Kinuluran da pa iti ash gray. Nagmayat akitaan saan ka day? uwanan, inka nga rodin agluto iti si daan ta. Wun, siyak ti makamo iti day tabadaw. Nagmayat man di buok ni Maritoy ang akinulot mo, dungaw. Nasabat ko kat itay agsapa. Marituyang? Saan mo't ang nagpakulot ni Marituyang kanyak? Saan aya? Ay, saan? Medyo ilit nagpakulutan ni Nana Tuyang. Antay, angkal. Ha? Wow, sakti nang itulod kan kuha na iti kalman. Nangina ka nung amin ti singir mawantay. Iso mitlagayam Ay, atal na ka man si Kainteng. Na. Manukano ay ati singir da ijay ilay, kwarog. 399 ka nung matantay. Nagbabangag pa iso Kat no nang hinati agas ti buok. Day tamo ti bagbagakan kuha na. Angam nagpakulot matlat ta ijay ilay. Ay, tibukaw! Ay, tibukaw, madam! Ano kasasangitan tuyang? Ay, naagurot matan tibukaw! Katawan mo tiyam mo kasakit kaw! Ha? Ay, hunyag pa isaw. Ay. Kadupay tinaurot abuok mo tuyang. Ay, nga dita. Kasla, napuuran mo titsura na. Jak nga rodambaw! Ay, hanya nga'y daramidan! Ay. Daytan di magbagakin ka tuyang. Ang mga no saan nga original giagas nga inusarda di tabuok mo. Jak pa yun makontak ti Facebook di nagpakulotak. Ay, jak ko na mo doon nyo ti aramida kay na. Ay, nagurot amin na nabukaw. Daytan di magbagakin ka tuyang. Gapaw iti kasasapol mo iti nalaka. Ay kat nadadailin di tabuok mo. Nay, nanano tabuok mo nga ay Marituyang. Kasla na puuran mo. Ay, kanagurot pa'y maray. Ay, namadanagan na kaun. Ay, iada ka din ni Maribanang. Awampay, alas 8 nga umuumay day jay. Ay, una yan day ta napasamak kan ka, maray. Ay, hun nga ron maray. Kunak numakatipidak. Nadadaal matibukaw. Ay, na. Kita am tibok ko. Daytoy tay kinulot ni Maribanang. Nagpintas na yan. Hun nga ron maray. Amangan mo't no saan a quality ti inusarda nga agas dita. Ay, day tatijak siguradaw maray. Nala, mabitla ang tateksak ni Maribanang. Ibagak nga daka dito. Nag-text ka dungo. Kita man no asino. Ay, ni kagawad ko nang. Ay, basa ano anya ti imbagana. Sa anak pa'y nga may na nakapulos. Sige, basa at tadenggam. Anya oras umay ka mare. Adda ngamin Marituyang istor ko. Malaglagas kano buok na mare. Day tamo text na dungo. Nangag mo? Anya? Malaglagas ti buok ni Marituyang. Ay, uwan ka no dungaw. Ay, sos. Mga no saan amaya ti quality nga agas nga inusardaan ang kulot kan kuha na. Ay, ala, ingka kita dungo. Na-damage mo ti buok mo, Marituyang. Ay, kasanungay day to'y maray. Tulungan na kuma. Adda na panunot ko at treatment nga aramidan ta. Ang nangina ti agas amausar. Okay lang, maray. Ano sa kabayadan basta epektibaw. Wen mare, effective daytoy.
Uray saan mon abayadan ti labor ko. Dahito'y agas latan ti bayada. Ay, nagyaman ako na'y maribanang. Awan anyaman na mare. Agbalin ko mga adal kan ka daytoy Saan lang apresyo ti pagbasaram. Pilyam mat ati salon amay ati serbisyo kan quality ti agas ngos usarenda. No saan ako nagpakulot ijay ilay. Amangan no saan nakastoy tinapasama kanya. Sapay jakon makontak ti tao anang kulot iti buok kaumaray. Ala, bye-bye amon mare. Angam inton maminsan, agpanunot ka pa'y iti maminribo. Ala, agtugaw ka nga rudan. Tarugyantan ti treatment ti buok mo. Ay nanatoyang. Laglagi pam tinakuna ni Nanabanang. Pilyam tay salon amayat ti serbisyo kan quality ti agas nga us-usaranda. Itikas na saan amadadaal tabok mo. Ala sige! Dinang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteseno. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Sound effects Jofar Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangal.